isaa cia bilingi wa mauvo. Wachungwa wa matuko miongolina na mweni wa nyanya mwakani wa ngilili miongolina itano nina wikwacho ni mwethuana kithaitho cha kwaila nina okethia na nautho chatu manigethini wa vilingi wa mauvua mwendoni wa saumwe na nusu tuita wekionondo kwamba kuselesia na ndatika isu itatu na nikachewa mauvua ala tukumbanesie ni pamwe na Muthamandu ya kuonania dalili cia kukwata Kalonzo Mbau kithi wako luta kithevelo cha ulei Kindiki kuweta Kenya kwanza ni kwatanitie NND Babu na Sifuna maimi buthi cia kumana na ulusani uneni wa president na mbunge wa ulusani kumbula siri mbithe ni mvini wa ikumbi ya siasa na NND Mwingi West kutulwa muti kuliana na maendeleo maitwa iwe ni President Ruto. Bilingi wa mauvo. Nina udho chatu manidie Sharon Ndindano kwa ndethesia kunengelea mauvo kwa zia ya meko na kwa nita wa beti wa mwania ikulu hito ya umundi. Umundi wa Kalonzo Musyoka akanewa tikiti wa ulei wa kukitia kivila cha upresident na kwa te kula sionde siya ukamba. Kalonzo Musyoka ndongo ya Wiper akanewa ticket wa ulei wa kukitia kivila cha usumika na upresident na kwa te kula sionde siya ukamba. Tuitha tuisoma mausongi wa makumaye kana haye kwisila mitandao ni itu ya mikumu kadilie na ingi kwisila nambani ya utumbani mkube ile itatu kenda imwe itano. Nina udho chatu manidhye. Tuambelile mawavu metunika na commissioner wa nzama ya mbunge na ingi ulawa senator wa Masaku Johnson Muthamanduya ni waona ni andalili isia kukwata mbao Kalonzo Musyoka kethiwa ako kile kivevelo cha uli na kukitia kivila cha president 2027. Aidene kanisani wa Katoliki wa St. Joseph Changwivia East Muthama ni waweta kana wende kwa tambau kana ndea kwa tambau la munai munini wa President Rigathi Gachagua wamwe na Minister wa Tene Fred Matiang'i weta marina agenda mbianu Onesmus Chalo na maovo. Commissioner zamani nene ya bunge ya PSC Johnston Muthamani waweta kana konya kamba vala meuthi mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka wakana certificate wa kuokile kibebelo cha kuokita kibela cha usumbi ngwata nioni oli unywanini munene ula ukete wangirile miongoni na Mwanza familia. Muthamani ni kanisa ni wa St. Joseph's Changwidi umelone wa soki tuicha kati walaweta kana ndeso kwa tambolo na imunini wa musumbi Rigathi Gachagua kana Fred Matiang'i kukitia kibela cha usumbi kwa kila weta kana Matiang'i agenda na kiendeleo choni kuikiambia Kenya mwisioni wakao. Muthamani wa thingirira kana muungamo wake umanita chalo chake cha kisiasa na mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka vala wetata matane se Kalonzo onywe kivuthia cha kwikithwa interview ya kutwika munini wa mukiti wa kivila cha usumbu nywanini muvitu Raila Odinga. Kalonzo yethingi wa interview ya utwika mwini nevi na yungita wana akarua
kuija kwa ngabeti na marofa nyingi kwenda tunamara kwa kuye ndita. Seneta wa tene ni watu la mwetema matongo imacha makicha waipanala weteta mothiuko kamba na kuwetana muvaka mutongo uo ethi welevene ya kukita kivila chosumbi na mayuma lukanza uo kamba kumwitisia kura. Na mwini hisi da wasilasa sisi wako na hini yewa kwa mwa umekamba engaika jana engainaro mugaragaroti engaisumo nigenda mazoto mugomia muwika ananda wika. Ona wiyo wa muthamani wa wetakana ethia Kenya ni makwenda kuvetanga musumbi wa Oyu William Ruto na mamu malukili utongoni kwisilanzia ya kuro jumanini munene ula ukite wala wetakana vainze ingi tonya kuvetanga William Ruto tongoini ateusu. Na wali 2017 na kama sisi ile sasa na unasema hivi hivi. Mwanya dilengeko nizo nakaindoka nene mwake Tilivo Tevlingo Muvombo Tongoi TV Neta Onesmus Chalo. Munini wa President Kithure Kindiki asiakana kethi wa serikali yaete wiwa noona kukwatania ine nthini serikali ya Kenya Kwanza hainene sesoni ya empowerment Tarubaj county ya Wajir na wata Kenya Kwanza taikunite maendeleo kavinane kau na kimbunge wa Embakasi East Babu Owino vamwe na Senator Wailovi Edwin Sifuna ni wawetakana mao maisa kuikala nthi na kuona mwene nthi ainyamawa mainenda serikali ya Kenya Kwanza kutanisya na ulosani uwani kati wa maondo wangi Joseph Kiveka na Mauvo. Nene yako ya Tarubaj la ikaundini ya Wajir sesoni ila maroisi ya kukire kundi ya mwaitu munini wa President Professor Kithure Kindiki ni wakati utukumi wa serikali ya Kenya Kwanza aiweta vai serikali ya iso kwaranya na kuwete mwene nthi pamwe tahivo kwa Oyu. Hakuna serikali ambayo imefanya juhudi za kuleta uwiano na kuunganisha taifa la Kenya kuliko serikali hii ambayo inaongozwa na Mheshimiwa William Ruto. Mnajua ya kwamba kwa zaidi ya miaka 60 vijana kutoka sehemu ya kaskazini mwa Kenya ikiwemo Wajir hawangepata kitambulisho bila kupitia utaratibu ambao ulikuwa mrefu na ulikuwa unawabagua. Rais Ruto alikuja hapa Wajir town na hapa ndiye alitia sahihi ile amri ya kuondoa mfumo wa ubaguzi ambao ulikuwa unabagua vijana wa kaskazini mwa Kenya, ili vijana wote wa Kristo Waislamu wa kutoka sehemu zote za Kenya pasipo kuzingatia dini yao ama mahali walizaliwa wapate vitambulisho. Kavinane kauna ke mbunge wa kiliombunge cha Embakasi East Babu Owino ulevikire cha thini cha uthairi kanisa ni umwe musini wa Ilovi na mbunge kauta anyanyae ni wende utula mutima uruma ulusani ala president unawiti na mevu mbunge nene aimukulia ketha no yumbaniti ukita ulusani o ambiye na andu make alama muthiukite aiwerera vo thina ueme kwivo uwa na kwa enenthi. Katika Biblia the book of Matthew 23:25 to 26, the Bible says, "Woe unto you, the Pharisees! Woe unto you, the Pharisees, who clean the outside of the cup, clean the outside of the plate, but leaves the inside full of corruption. Leaves the inside full of impunity. Leaves the inside full of abduction. Leaves the inside full of death. Who unto you, the Pharisee?" Unatuambia unataka umalize corruption. When you work as a president, you are surrounded by corruption. Senator Wailovi Edwin Sifuna nake aiweta muda mbunge alama ulea na serikali ya Kenya Kwanza nimekuikithia ni maungamano kutetea mwenenthi ona matelemwa maiweta ona maasi mathayumo nimekuikithia kana mwenenthi ni wakwata aki. Tunapitia haya maneno kwa sababu sisi ndio tumekataa kupigia Nebukadnezar magoti. Sisi ndio tumesema kama ni mbaya
sisi ndio tumesema tuko tayari kukufa kwa ajili ya mambo ambayo tunaamini, kwa sababu kama viongozi ambao tunaongoza viumbe vya Mwenyezi Mungu, hatuwezi kuona mambo yakienda vibaya kwenye taifa letu alafu tunyamaze eti kwa sababu tutakuwa waoga. Joseph Idhangili vote Bilingi wa Mauvo, Mutongoi TV. Musukumano katikati wa President William Ruto wamwe na ukava wa munge kukonia maunyungu nisio mamoinyo wa ulusani niende kwikinya na kumbwanya simbithi mbingi ile inatuye ivwigito ivula kwa miaka kauta kavinane kala President na bunge manaisane ambo kamesane mwe kwa miaka kauta vethi tunaunena nya wa mbunge ni kwithiwa ya kwatiwe mateka ni President nikana kwina wathi wa serikali na President Ruto ni wamoye kadha iwe na kutanga sawandane hambunge maoyu ni alusani vyo ateo yo ikulyo ni kwa President ulusanine vamwe na viti wake nthini wa kuonzia uthukumi weyungamie wa mbunge uyana ata Benjamin Mwaka no kueleza nthini wa ikombe ya siasa. Ngimano isiende katika President na mbunge sina wonanyo wa one mutiani wa kuvunaniana ne kumbea siasa wa chuma utu yambea na ikulyo dhito ya wenu ulo kuvunania ulaunge na siya kumbwanya uwe kukonya nduanyo ayumbe na President William Ruto siya ndua nginevi ndani ya usovya unananya na kutukivya kwa kitho yumo tatala sumu wake na ndua mwaka wa ngine miongo na ina ula medhoni ma enendu wasa ma keluma ateo ilikoni siya ayumbe na President Ruto mwene wasa meta ngolo na netina wa kutukivya chavi na mpungeni na kuweta utichwa medhoi maomi semai na ikukwa mwika majenzi President William Ruto niwe vangu lendaka ayumbe na kuweche thaka motatala ala ayumbe o ala moneka kukanthia tambia thia mosumbe kwa kukona makovi na ithalu mena utanu mwingi. I am asking them, what clause is adding additional taxes and difficulty of doing business? They say, wewe kataya tu. Did the committee listen to Kenyans? Yes, it did. I concede. And therefore, I will not sign the 2024 finance bill, and it shall subsequently be withdrawn. Izulai mwai huadhandatua mwaka wa ngili na miongo na ina yutoke mwai nuwa 10 o mwaka huu unavetie miezi 5 itino wa President William Ruto kumatia ayumbe mumbene. The person of the deputy president has carried himself in a Nwasio genge miakone ya mbunge kumakulia mamwetane na muninu wa Kevin Dani Geoffrey Rigathi Gachagua aliendave tangu kuma ofisine utongoi wa mbungeni waambie kwa kuvudhisha wendio ajo itina wesa kutavika uwe wonde kanoneki itakutumwa kuyanisia wendu wa President Ruto. As a leader of majority, I can tell you there has never been any impeachment motion against the deputy president. Your Excellency, I'm your loyal foot soldier. When you tell me speak briefly, I speak briefly. If you tell me Gachagua ende nyumbani, Gachagua anaenda nyumbani. So I always follow orders. Ona nduanyo ino yoyesa utuma ukomo wa mbunge umai wanoka na kandalansi sina kivindu kingi tailea mabilioni mambesa ya ndani kuvitu kithwani ayumbe o ile anitu na yovyo ni mwanende kufikia ekwetheka ni koti embe wa ayumbe o ala President Ruto nuwatangasi kungamia maundu ma ndani ma Kenya na kukathiwa munono ala ayumbe mekite tik adani usolusani ou inengwe kandalansi kwa kanyo vamusie. These companies engaged in very big infrastructural projects including in New South Wales, Australia. Honorable Mureu has tabled no evidence of either Adani being debarred from doing business in Australia and all the other countries he named. We can't just be saying, oh, Adani was bad, without giving any alternative to the Speaker. I have directed agencies within the Ministry of Transport and the Ministry of Energy and Petroleum to immediately cancel the ongoing procurement process for JKI expansion public-private partnership transaction, as well as the recently concluded Ketrago transmission in public. Na yule vinda ya kuvanda ndani katika toa mbunge na President yonekana nevikie President William Ruto nukuonzete ngumi
na kunita yumbe na maseneta kwa vamwe hata uvathula mutavisie enembe kana mbunge ni kiwanza cha wasanyo wa mabaki na yumbe alevindani iyo ndhe methito mimokwata kwoko hela wakambeo ayenda utethyo yumi alusani na nukwambia kumeke ya mpini. A few members of your committee collected 10 million shillings so that you could pass that law on anti-money laundering. Did you get the money? No. So we are not going to shame them. We are going to arrest them. This fellow who is called chairman of welfare in committees, what is their job? What is their job? Extortion, that's it. Na yuko ametuke hayumbe ni masalukilie metho na mathambuka masovi chuma givetu ni meliumelije na kumulela President William Ruto metelemia president kanani waele kuisi oneni wake na adhisuvia nundu mariti kila kutumeka inge na omasi ya ACM. We want to tell him that we are not going to go through intimidation here or outside. We continue doing our duties without being coerced. My English teacher always told us, before you skin a dog, you give it a bad name. We all know that CDF, NGCDF, and GAF are under siege. And because of that, Honorable Speaker, that is why it is found right for an attack of members of parliament, for them to give us a bad name. Leo Mombasa nikaambiwe Mama Zamzam, nyinyi ndio mmeiba pesa, nyinyi ndio extortionist, nyinyi ndio nini? Siwezi kubali Mheshimiwa Speaker. Kama mtu anataka kwenda chini na sisi, mimi nitaenda naye chini. Asante sana Mheshimiwa Speaker. Lazima viongozi wetu wafikirie ni kesho kutwa tu watatisha kura, hatutaweza kujisaidia, hatutaweza kutetea mtu mbeyu, nitajitetea mimi na watu wangu maskini. If you're the president and you know those who are stealing, why don't you arrest them? Why do you come to tell us? What do I have to do with it? You are the president, you are saying you want to fight corruption, and you know those who are stealing. What are you waiting for? Nothing and nobody should instill fear in you in doing your work as members of parliament, because you are duly elected by the people of Kenya to exercise oversight even over the executive, even the office of the president, and even the president himself. This president gave us a finance bill that was very unpopular. We passed it for him. This president gave us a housing levy, very unpopular. We passed it for him. This president has asked us to pass SHA. We sat here until 10 p.m. Passed it for him. What have you done for him? Now they have been thrown under the bus. It happened last year, even after passage of the finance bill. They have lost their popularity, some of them, presumably because of the executive. And now the same executive want to throw them under the bus. We say no. It must be that they want to salvage their political aspirations at the expense of the members. They must have realized that many members perhaps are unpopular, and so they want to throw them under the bus. In my view, these remain allegations that must ignite serious soul searching on us and the nation as a whole. Uwonekana ni vatoneka yumbea mali kile mevo ivindaga indie kiwanza mesiene kwa yani ground ni chadukie na malisa kwa zia mayane nguotao kuisuviana na nduanyo yona President William Ruto ni umo wa mbunge ni bitu udonesie kuchweka mumaidha wa miaka utamivitu kuvikia mamweno cha musi ni nenea ulonai munino wa President Rigathi Gachagua. Ni muhimu kutumikia wa Kenya. Ni muhimu kufikiria yule Mkenya ambaye alikupatia kazi umfanyie. Ni makosa sana kuweka tumbo yako mbele, kufikiria mambo yako wewe binafsi na kusahau mashirika wa Kenya. I want to tell you those MPs are on their own. Na mimi si mganga. Mimi I'm not a seer. Those MPs of William Ruto hawa wanamfuata. By saa 3 hakuna utasikia. And I'm telling you, utaniambia. And let me also tell you something. Hao wabunge wote pale mwisho William Ruto atabaki peke yake. Watatoroka kwake. Lakini by the time wanakuja kwa raia watakuwa wameharibu. Ende livoti ya kumpea siasa, livoti ya vilingo wa mavo kumava kaunti Nilovi. Nito wa Benjamin Mwakam.
Nani unokwetha wiko atiana na kera sasa kithuku wanza mondhini wa kilungo cha ikumbi ya siasa tuisonga na mbe na muvoma itonikana mwema enenthi kuma ile mbetani ya Mwingi West ni matula moti kwa kilaki uwetwa tabavani utamba cha uthukumi wa President William Ruto kisioniki kuyanana na director uvongeni wa Tourism Fund Patrick Muthengi nikana amwe maenenzi ta makwatanite na mavani kuthacha ikwani kotini ya kuungamwa kwa kwiki walami kwa lelo wa kuma kibwezi kuthikitwi muvako soko wa Mbondoni na value contractor udambi ise uyao Lina Mosangi ni mwandiki to mavokuma county nisu yake tui. Onena naandiki mamovo director uoni wameokani muviku yenenzela mavoni ya kwa saitambe hiyo weta taitambe tonye utunga yenenze makisiokina itina nalamethi itamonya maya lelo ni kumana na wakuitha uthukita kwa ilungu yesa kwenda kosa manya ukumiokani munene kwa andu maambie kulicha siasa uthukumiwa lelosu ve andu mana kwatanie na makwenda kutoa kuthacha ikwani kotini kuungamia lelusu na sikana nina tukuye miaka mingi kuma twakwata wiathi ana siasa maingi metheta mai campaign na lelusu ana makeki alami indi musumbi Dr. William Samoei Ruto ila watu athie kana no kutwiki alami su ndone ani ise wathano wake kou ningwenda kukania atongo maitu na ndo maitu monda makuma Mwingi West tumie siasa lelo nusu na tunenge contractor ambo time nekana ambileli andesie uthukumi wake Wengi mweta contractor lo neto we wako ikialelo ule mikuma sokoni wakwa siku mvaka sokoni wa Mbondoni tawende na wea director uwe weta contractor ule na we vinda ya uwe kuthukuma contract isu ya siya lelosu welete kusowa kuma kwa siku mbika Mbondoni imaanisha kana contractor no ambileli lelosu any part kuma any part kuma kwa siku kubika Mbondoni no ambililie Mbondoni no ambililie Muswani no ambililie kwa kana kambililie Miwani so we want to contract kwazia lelo sino mbika ambililia specific point kwa tuambe kumye siasa lelo niusu nekenda contract ene vindeso ya kututukuma na tunawea ingi kwa musumbi nundu wa kuyanisia wadho wake tuenda pesa si tutungwa treasury kana sisi kathukume parts ingi nundu contractor alikuwa free time alukume provided financiality yakana lelo kekwala miwonze tipati mwake kwani na ndo financiality suni ndo nitukuto vitu ni safi na problem ya logistics Nilalo lewe dhito kwa mwito kisionekea kwa siku kwa ilungu ya saa balala mwemo kilo kusavyo kaya ilio kuyondu mwana kwa vingonga mianya mingi ya utandi vya munene kwa andu mondema not just Mwingi West ukethia ulink andu kuma alama edha maumete na lelo wa Nairobi Garissa na alama kwenda kuthi side za Kitui twitha na soko munene wa Miwani kwa andu mata mboka sio kuma ona other counties ta Nyandarua County Nakuru County kwa makethia makwete sindu sio Miwani matane ivinda muno kana sindu sio ikwanangika also ika reduce kana ika thesya ngarama ya ukui kula kundu tunabitha sio twazi slingita ya naimwe ukethia itonyothe na almost 60% kana 40% so tukethia twathesyo ngarama ya ukui na kia keli ivinda ila tunakuwa kuthi from point 1 to point B ikethia reduce ni kwithia ngali ikethia tonyosemba ma motorbikes and maitu ma probox methite mai complain ma thira undio imwe kuma Migwane ku Mbondoni ngali uthi garage so ngaramezu ya spare parts na kuzobithia ngali ikethia ya there Mwingi othilo no asio kaunti ketungo report ya Vilingi wa Mauvo ni Lina Mosangi Mavua soma Lina Mosangi kuma mwingi ni mama watonenga ibuso ya kwamba ujuthi umoni na tutambito ujuthi umoni amekatiwa mausongi wala matomwito kukonia ikulu litu ya umonde ya kanake the Kalonzo Musyoka nongo ya Wiper kanengwa ticket ya ulei kukitia kivila cha o president no akwate kura sionde sia ukamba amekatiwa mausongi ya mwaka sia yes sionze etwa mwongela kuma kesa simbo usiane nazi motwa Kitui Mbitini yes
umwakasi aye nundu veandu makwatisia uvinga Kalonzo ta Kawaya na ingi viatongo ya mwe meomolea ni Fidelis Mwendwa. Ungia kasi avi Kalonzo tosha 2027 eto Faith Shedrack kuma Masako. Kalonzo ako Sakura James Motinda. Kalonzo anewa ticket ni ulei kura ako Savio Samson kuma Likoni county ya Mombasa. Ni Ellen Kamene kuma Kalakala. Ungia kasi aye nde so kwata. Ndana weta ni weu ndana weta ni kuma ba wetu mausunge waku lilikana ako tutabia wilo ele winga liko siba. Tuisisia mtandoni wa Facebook. Robert Mwendwa kasi Kalonzo ndakwata ni Robert Mwendwa kuma vake tui wikililie. Indi ya kutuma mausungi omaku kukonya ikulu yu kana ndogo ya Wiper Steven Kalonzo Musyoka kane wa ticket ya kukilia kivendela kana kukitia kivela cha president. Kana no se kura sionde sia ukamba to mausunge wako waye kana ye ndo kono kutaja wenga liko yaba kwesila mitandao ni chwa mekumukaniliye na kwesila namba ni otomani mukube ile 3 kenda emwe 5 ndo kadhiba asane tusioke veti. Maisha ni matonya kuvyuvya indi wimundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga ini sio dhambia mumba ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nitwe muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masithia kila kindu chonde ona kuo wende no thambia baikindu kithonokete kutata na wendi wa kwiyailia maishani kama kasilia kamwe usoni gwa mwambio la museo nuto umeona tafateke esilia yeye mwalene mwakama katika masilia 10 maunduni maku onthe ekithia nusongete nambe nundu vamwe watuwa wane via tausi wana hivi bandu batekindura mama oswera pesa baje wina kapointi dikana nake kamundiye kaela no kamundiye kale kombina mundu saingi mundu nuvita cia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwa uwo ni kuendeya kwikala pala wavalukila ni kuyati kithethesyo kimuka na vayutuku utachesa otivodimbo kowe ninyoni nikomie kowe ati mawa nedio mabiara ake mama wewe twa akanite kase tumwisinesa ni musoli na ni kamundu kamitulyo na kwichocha kase avikie vauata twiyawa mbuinzau ya yeneke kase niwonekie avilaniambia na vavindwa tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa kwambe ya saili na nusu siawiyo va Mutongoi TV ngwataneo ya Mukamba. Useo wa Mutongoi ethambe kutongoesya mbai na kumionelelia nzia ila itoma kumiuna kitumine kiu Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba nitwaililie nzia cia kutuiloela na twailia maundu kwa kuongelanga isio ila utoma utukwatia wikila vandu nthi ya Kenya kamemeni kaku kama visa yu no wiloele Mutongoi TV kwisira dekoda yaku ya Go TV, Zuku, Star Times na Indi free to air witukwatia kwa Pang, Scan TV kana dekoda yaku OU ni kana kutani ya ilungu situ na kukwata mauvua makuikika kila muthenya. Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Weni withitwe uithinywa ni mwikwa ivinda yasa na umanthite uiti na ndwa kwata ndukathinike ingi. Mount Everest Nutritional Clinics ni tuuthinikia mawauta, mutambuko, ulcers, pressure, sukali, mathina mambio, kukuna ningo, mathina maka kukosa mwana, vinya wa mundume kana low libido, katiwa mathina angi maingi. Nukwatianie na matakitali na atalamu kwa kuthokia maofisi maitu. Masaku ni kila muthenya Mulu Mutisha Gardens, nyumbani ya Superstar Building
building ngolovani ya mbe ilovi nota ou kila muthenya lelo ni wala tema road Lois Plaza kusianisa na Maximum Miracle Center Meru no kila muthenya Sara Plaza kusianisa na stage nene wa kwambililia nitwithia wa matu New Thika Lodge wa Kelly Tala Nindhoki House wa katatu ni Emali Kindu Mall kwa PC wa kana ni Kibwezi PCA Hall wa katano ni Wote Morning Glory Hotel oinge Thika Rambogo Hotel na wa katano ousu ni trivia wa Embu Morning Glory Plaza ngolovani ya mbe vakuvi na vengi wa KCB na wa thandatu ni Mombasa City Food vakuvi na vengi wa KCB kwa mauvombe yange nena na Dr. Munyo kwisila nambani i noti monza imwe noti thandatu itano kana noti monza itatu ili nyanya inyakenda lilikana wale kutumia leuwaku nesa tandawa ukatumia ndawata leuwaku Mount Everest Nutritional Clinics kwa uiti museo. Inaodhocha ingi kieleloni cha kwikithekana maundu ma utandithia kaunti ya Masaku ni waila vena vata munene wa atandithia kaunti ya Masaku kutwaisya maundu mo ma utandithia mati mwigwano ula wekiiwe mbene ni serikali ya kaunti hii ya Masaku ni kuyanana na minister Muvyani wa utandithia John Kilonzo la wailesya kana serikali ya kaunti ya Masaku nesya uviti kundukula kila atandithia maili teitha maithoesya ndakulia mio ya utandithia kuwatiwa ni kila utandithia na mono ma Olsen na la maritail kuthukumia kula kuvathitwe aiweta kana serikali vina mivango ya kwailia maundu ma utandithia kwa kasoko na kwikithia ila sivyo ni siailwa mbyange. Daniel Mwongela na maovo. Kilonzo nola ni minista mwene wa utandithia wa serikali ya kaunti ya Masaku elesekana atandithia ondini mali itotwa ya utandithia kula wailite mevala ma wholesale onumwana la ma retail nikenda kumeta ngusaniso ila siethitwe sivyo kila mundu nanengwe mwana wa utuna naengo ndomwe yakana ngalimo nasi lelo yelete ilobi no kila bandu ibika kula yendete mundu wa kwathukiania ikalea kwathukiania ibika ilobi na gavana yasai masala mevo maudhukuma tathukiani ithio nda kila mundu akwate mwana lazima tisonga nambe kwethe kwina mwigwano wa udhukuma na kila mundu yatia meaho na undu kwa wetiwe nikenda kila mundu akwate mwana wa utuna gavana yasia kila mundu akwate mwana waikia mbesa mubuko na leume sane na ndunusio ndeni siake na ena patasio kuwa nduma wholesale tafadhali atiyai undu tiwanite nikenda kila mundu ethatono thukuma wevindani uno walisekana metuki serikali nikwendwa ese walini wa kuosa mawoni nikenda kumana kula utilo munene wa atandithia ola wende na kuongeleka ba musini wa Masaku uthameiwa siokie na gavana na mwe gavana ndundu itwa Masaku ni beta nundu yana miaka ya 80s na 90s na be bata tambi isilenesa undu tiambi utumia ndunu ya mabibia na nimbake na ninzeo na itiambi ya mitalatala na mikakati ya public participation na manolangi yonde maile nikenda tithamia ndunu ya wholesale ya mbothi mabibie tambi utumia kumabu na mabibie kwi mwana munene wa ndunu ya wholesale ya retail ona yangwa na be ndunu ya indo kwa unite kalatine na niya atiye kikisha kana itathukuma ithio ndetina mugo pa Masaku uka kwilikano kana ni kwithite wikusi wa ivathukanio kati wa atandithia alama toyesi utandithia wa wholesale na alama toyesi utandithia wa malikiti unula withite ndukilia ivyove na endapo mundu ina siasa ukwendewete bandu noni tafadhali mtange siasa ni siandu nupyo nondu kila gavana ukwenda ni unenga andu mwana methe matona kwithia family sio kuthowangwa sio kwika mandola menda ika na asuma yikika tetete siasa sia kana nitenda kau wa wholesale na retail isuti kwenda tienda mugo na mugo uka andu mete kila uthukuma imwe na maathu kanisia masaa ititha tendete atiene saa na thebe mundawe taingi wibo ikisiasa ni tafadhali ebetange byo kiuke itoneka governor ndekwetekela ngwasi ya mothe boss tepetange siasa masoko ni maitu nikenda kila mundu atune
na andu angemeanewe. Daniel Mwongela, Mutungo TV, kuma kauntini ya Masako. Mosi umwe kuma sokoni wa Kiundwane ulawi kauntini ya Makwene wekulia utedi wa Ilovia kutethi wa 12 ya mochari ya mwana wo ulosi hospitali wa Mata mututia Elizabeth Mombua wetwa kutiwa ni thayu kumana na mathina maevu valakiana na mwandiki witu wa mauvo ula wonie mbiluini kana ye milioni ili katono itatu shai wetwa kuivya silingi ngiliane wana miongo kenda anoma mosi miasia kana yu mayeva andu vangi maumia mbesa mayenda kutethi wanikana kuthimosia mwendwa wo nala mawendo musio mwana wo ina kwani tunambi ni naina muwau unawaje kuma mwaini wa katano tuambiite kumuitia kuma Kibwesi ipa lefo hospitali na kuma bubu twamutwa Makindu na kuma buta Makindu level 4 na kuma bau twamwete Makindu Medical Center na ila wako nimepisa na ni kila waula wete yinawo ni mongo yete ka kuma humanda na yeye yani tikite munu kwa ibinda ya sar itomanika kuma bunita nitwatumia Masako na twathi tethia nindu ya kipimo kiivo nitwatumie ilevi no kiafika pandu kati ambia kwitwa na pressure niende pressure na ndi na kwenda ndi ende tete jindi gina atwa ICU nene kallepo matuku ana na matano katano niwo netiwe kuko vikabau nituitete kila kindu chombe na tuina wikwangi na mbilu ne nambatie muno gina 12.3 million na tuina wesongi tutona pantipano tutona kumembesa kwa hiyo nitokwitia utethio kwa yoyote ulotona kututethia nikana tutona kuwa mbilu isu na tumelisa baya ui na tuitumutike tina kendo kila tena inachocho ndene tena teta na pio mundu mana osu amini nusu milioni na tena kendo tate kila kendo chonde tatiwa ona timba kendo na kemwe ndio mundu niendelee kuni Elizabeth Mvoki Mutinda mwalimu wa ndini kanisani wa AC kilikuwa kuyane Kangundo ni wathuthia asiai kwimia mituo na mikale misio kuya moikanika na methiwe ando makwikwatwa ivindani yokite enene tina wachathi cha kuovata ya moika undumwe na kumanenga mavaloit na wa masomo mandini Elizabeth no wetakana no ngenya moika methiwe na mautuika hangi makuendesha mikale leo ya kila muthenya vate kumalekelelia masenzi ya kana ulungalu Boni Motesia na ilivoti Elizabeth Mutinda na ulangi ni mwalimu wa ndini kanisa ni uyu wakilikuwa esi awatakana utana masomo maki ndini valua muikama mwenye maundu angela matuanya umataithi sendini wa mikale ya kila muthenya mewa maundu maki ukwati na kumaningi mautuika kivathukanyo nitunele iwe tuisoma maundu ala matona ututethia ndini wa misiende kwitu itume maneisye ondo wa kuvanda mboka na imane tunaambia kweka practice bai kanisa ne kwito na kila mondo osa ujusi osu na athina wo musiene kwa na mabunde sia ondo wa kuvanda mboka ndene wa makunia kana makunia mathango ma simiti nikenda matona kweyone ambesa nikenda asia imo mamathoya asie na maimaete ambesa ondo wa kuketa ndene wa mathina ala menamo undumwe undo wako wa pencil school undo wako wa mabuku na ile wana mondo wena undo atonethwe ni uthukumiosu nina mabunde asia nondo ebindane ye
andu ma muika ni methitwe maikala matena umani na ninenda kumabundisia nikenda kuma wanane wo mama ne ono matona kwebundisia ondo wane ma na ono matona kwebundisia kutethia mawia nikenda matona kumatethia ndene wa wika wo kuyambe nitusomie yeta wa examining my life ila yena ciana 3 na kamwe twasioka twasoma ibuku ya kele ila ye na ciana nana asiaina mama ithuthuwa gwikithia muika ni mwakinya na nzesi na ulungalu na kwitha na mundu la maende na ukusi wa umuthi matemailu kana mena mitu ya kule lucha mundu mo ndukule wakwa ni kwa niwe nywa asiai ala twina ciana cia muika nundu ni vinda ila ndi yitu ciana citu cia muika nundu wa momanisyo mekivathukanio amwe malikile maunduni mandi na angi mama niwe maundu matailite na nicho umundu umekwita njensi na njensi amwe memba mena ngulu muno ona kuya misini kuya ndwani na nduma ndona kwasya na situ cia muika nyendia ona mundu wa muika wi ngulu wirikala miaka mingi aingi ala mengulu ni mabika abandu na maibaluka we mundu wa muika ukekwatwa pauna si maku we kwatwe ni ndoa we kwatwe ni kanisa no ye kwatwe ninde nima nendo we na ndeto cia Ngai na we na ubo ndini waku na mwikalile musio icha watatakiwa utethethi vanne kwithuwa na mwikamena ngelekanyo nthino ya Kenya nangi kumekwatia mundu nikivathukanyo vate kumavathula nenda kwasya muika witu ndeto ila cia mwamaniwa muika muthenani wo munthi mwithitwo mukimumanitwe Ngai naendera kumutethia na kumuluminika na muyuma luka kuyanza na kuthima skuluni mwithwe mwina mwikalile museo mwithe mwi role models kwa narika langi nikana matone kuma maunduni ala malikite mataila kondu wa utu kwatilile Ngai nthini wa thayuni witu tandu ma muika na tuyeka kuthwa ninthi nundu nthi ni thiuvie no kondu wa kuya andu ma muika kaundini ya Masaku kangudo nyene toboni mutesia